Lijepi pozdrav, dragi gledatelji, vrijeme je za još jednu sportsku spiku. Tomislav, lijepi pozdrav. Pa Danijele Bog, dobro večer svima. Kako si mi, Danijele? Kod mene ima svašta novoga, imamo lijepih gostiju, imamo odličnih tema, ponovno u sportskoj spiki. Odlično, ja se nadam da ćemo danas ponovno pričati o nogometu, našem najpopularnijem sportu, koji to naravno i zaslužuje. Iza nas su kvalifikacije, dio kvalifikacija za Brazil, za svjetsko prvenstvo. Hrvatska ima koliko bodova? 4. Odlično. Jesi zadovoljan ti osobno? Odlično sam zadovoljan. Šteta zbog onog promašaja Domagoja videa, ali nećemo cijepiti lađe. Ma nema veze, to je video ostavio za utakmicu u Zagrebu protiv Belgije. Da, to će sutra Porto zabiti, jel? Ili tako, ko zna, već je puno puta zabio za Dinamo ove sezone. Da, kada pričamo o reprezentaciji, onda možemo slobodno i najaviti našeg prvog gosta, jednog od člana stožera vatrenih u onom dijelu trenerskom, a to je Kruno Jurčić. Kruno, lijepi pozdrav i dobrodošli mi iz Sportske spike. Hvala lijepa, dobro večer. Sigurno da je iza vas burnih prilike 10-ak dana, svega i svačega je bilo uvijek kada dođe do smjene izbornika i dođe novi stožer, onda malo mi kao javnost uvijek imamo nekakav negativan utjecaj prema svemu tome, ali sad nakon što se podvuče crta, mislim da je javnost itekako zadovoljna i vi osobno sa uspjehom reprezentacije dvije utakmice. To je osjećaj koji prevladava u ovom trenutku, je ta zadovoljstvo sa ta 4 postignuta boda. Mi smo imali prvi kontakt u Splitu sa reprezentativcima, međutim, ipak smo mi još svježi stožer i te nekakve relacije treba uspostaviti, tako da smo i ovo vrijeme iskoristili. Ishodno tome bilo je stvarno uzbudljivih ovih 10 dana. Da, Makedonija je bila najteža zapravo i najvažnija utakmica, posebice nakon onog, ajmo reći, ne baš sjajnog prijateljskog ogleda protiv Švicarske. Dosta je tereta bilo na igračima. Igor Štimac zajedno sa vama u stručnom stožeru napravi jedan potez. Odvukli ste igrače u jedan mirni hotel u srcu grada Zagreba, nešto neobičajeno što su prije reprezentativci očekivali i napravili, ali rezultat je tu i to je bilo najbitnije. Pa to je bio jedan dobar potez, jedna intimna atmosfera, jedna izolacija je neophodna u takvim pripremama za takve utakmice. Možda bi se osvrnuo malo na tu utakmicu sa Makedonijom. Mi znamo možda da dojam poslije te utakmice nije bio vrhunski, bitna su bila 3 boda. Možda nešto pozitivno u svemu tome da nas ništa nije iznenadilo. Mi smo znali da će to biti jedna neugodna utakmica. Znali smo sa kakvim problemima dolazi većina naših reprezentativaca na tu utakmicu, dosta njih nije u prvom planu u svojim ekipama, nekolicina igrača nije prošla cijele pripreme. Znali smo da nemamo vrhunsku formu, znači tih naših glavnih igrača i ako uzmemo sve to u obzir, ipak je ovaj dojam koji prevladava sa ta 3 boda najbitniji. Ajmo sada vidjeti što kaže o ova 4 boda koje je osvojila Hrvatska, Tomo Šokata, nekadašnji reprezentativac i nekadašnji igrač Dinama. Tih 4 boda sigurno da smo razgovarali prije početka opće kvalifikacije, mislim da bi svi to prihvatili. Skupina nije laka, mislim da je stvarno najteža, kao što svi govore u ovom ciklusu za svjetsko prvenstvo. Možemo biti zadovoljni više rezultatom nego igrom, no međutim to je normalno, došao novi izbornik, sigurno da će doći nekih promjena i među igračima. Ja ne bi sad previše ulazio u neku dublju analizu dok ne vidimo još koju utakmicu. Ovaj rezultat je za sada pozitivan i mislim da je to najvažnije. Je li Srbija ipak ovdje najveći konkurent ili možda to ta Belgija koju smo ipak nekako uzeli bod jer nije odešao? Mislim da Hrvatska ima bolju ekipu nego Srbija u ovom trenutku i jednostavno momčad koja već duže vrijeme igra zajedno, dok je Srbija jednostavno podbacana svim ovim kvalifikacijskim ciklusima prije toga, tako da bi ja ipak Belgiju označio kao većeg favorita i većeg suparnika za Hrvatsku u ovom trenutku.
Evo Kruno, čuli ste Tomu Šokotu, jer se vi slažete s njim, Srbija ima tu jednu mladu momčad, novu momčad koju pokušava sazidati Siniša Mihajlović, jer se vi slažete s njim sa Tomom da je ipak ta Belgija broj 1 uz Hrvatsku ili će ipak ta Srbija biti glavni konkurent? Pa upravo ste rekli da je Srbija jedna mlada, nova momčad, novi je izbornik i njima treba jedno određeno vrijeme. A uz ovaj podatak da je to jedna nova mlada momčad, ići će vjerovatno i oscilacije u njihovim izvedbama od ovakvih sjajnih kao što je bila ova zadnja protiv Velsa do nekih loših koje će, ja se nadam, u budućnosti doći. Belgija je jedna reprezentacija, rekli smo, znači tu nas ništa nije iznenadilo, izuzetnih pojedinaca, izuzetno kvalitetnih igrača. Belgija ima jednu sreću što su njihovi glavni igrači, sad glavni igrači u svojim klubovima, čak kapetani velikih svjetskih ekipa. Međutim, Belgija ima jedan problem koji ih muči već godinama, to je nedostatak jednog timskog kolektivnog duha, što su oni zorno demonstrirali u ovoj utakmici protiv nas. Kruno, Luka je zapravo i u jednoj i u drugoj utakmici bio jedan od naših ključnih igrača, ono što se stalno očekivalo još za vrijeme Slavena Bilića. Međutim, ono što nas veseli, osim što Luka napravio povijesni transfer u Real Madrid, je da će sigurno igrati vjerojatno minuta malo manje, jer će normalno dozirati njegovu minutažu Jose Mourinho i možda će biti svježiji nego što je to bio kada je bio u Tottenhamu, jer je tamo u onom paklenom engleskom prvenstvu praktički igrao svaki 90 minuta i onda uvijek na pripreme i u reprezentaciji on zapravo bio u nekakvom knockdownu, ajmo to tako nazvati. Sad ne znam kako će se ponašati Mourinho i Real. Obično ti veliki klubovi kad ulaže veliki novac u igrača, na njih ne interesira baš previše da li će ih štediti za reprezentaciju ili za nekoga drugoga. Oni jednostavno hoće da imaju tog. Mi smo sad recimo mislili da Luka neće na prvom meču protiv Grenada da neće uopće igrati, a on je startao sa utakmicom. Dakle, sve je to dosta upitno. Oni će ga vjerojatno raubati koliko im bude trebao, neće oni previše gledati na minutažu u reprezentaciji. Moram pohvaliti Luku, mi nismo stvarno mislili da će on obje utakmice odigrati po 90 minuta. Izdržao je to vrhunski, jako dobro, danas se baš čuo s njim, kaže da je ušao sada 45 minuta utakmice protiv Sevilje, da se prvi 20 minuta osjećao izvanredno i onda 20 minuta da nije mogao više stajati na nogama, a to je posljedica ovih 2 puta po 90 minuta nakon jednog ljeta gdje nije bio u punom trenažnom procesu. Kruno, vrlo brzo nastavlja se zapravo kvalifikacijski ciklus i to vrlo brzo opet igramo s Makedonijom. Mislite li da je to dobro? Pa ja ne mislim baš da je ovo nekakav idealan trenutak da se ide igrati protiv Makedonije. Znači, Makedonija je još u jednom stanju kad nisu izgubili šanse, čak oni maštaju o nekakvom plasmanu na to drugo možda mjesto koje bi donijelo dodatne kvalifikacije. Idemo Makedoniji poslije jedne dobre utakmice protiv Škotske. Ne znam da li ste gledali, ja sam ih gledao, dakle objektivno je Makedonija trebala dobiti tu utakmicu. Makedonija po jednom zamahu i oni imaju novog izbornika sa puno igrača koji se žele dokazati i pokazati novom izborniku. Dolazimo u jedan ambijent koji će biti jako neugodan po nas, znači 30.000 ljudi koji će zdušno navijati za Makedoniju i kažem dolazimo u jednom trenutku gdje nije baš idealno, međutim sve ove utakmice kvalifikacija bit će zahtjevne i na nama je da u svakoj utakmici pokažemo svoj maksimum i ja se nadam da bi ovaj sad drugi naš ciklus mogao biti presudan u formiranju naših pozicija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Ključno će biti zaustaviti Gorana Pandeva, to je Ognjen Vuković uz malo sreće i jedno ovako naklonost suca uspio u prvoj utakmici, ali zapravo ukoliko Pandev bude zaustavljen, onda je i oslabljena ta oštrica Makedonije. Pa je, Škoti su napravili jednu grešku što nisu išli sa jednim igračem koji će stiksno paziti na Pandeva. Mi smo to napravili, ćemo to napraviti i u Makedoniji. Naravno moramo biti oprezniji jer tamo neće vjerojatno biti tako blagonaklon sudac pa da nam pušta toliko oštrih startova na Pandeva. Kruno, je li vas strah pod navodnicima utakmici protiv Srbije? S obzirom da te utakmice su puno više od samih utakmica već dugo, pogotovo u nogometu. Pa dobro, pojam straha u sportu, nogometu ja ne poznajem, barem ga ja ne poznajem. Igrao sam i protiv Srbije tamo, mislim kad je bilo 0-0, kad je nestalo struje, igrao sam i protiv Partizana, dakle nema tu, naravno da se takve utakmice igraju pod jednim posebnim nabojem i da se igrač priprema za tu utakmicu pažljivije, duže i studioznije nego za neku drugu utakmicu, ali nekakav strah ne postoji samo volja da se u tom trenutku da možda više nego što čovjek objektivno može. Kakav je odnos vas bivših reprezentativaca, jer ste dobra ekipa, novih ljudi, Bokšića već dugo nismo vidjeli u nogometu, vi jasno u novoj ulozi iz trenera Dinama i klubskog trenera sada u ovom stožeru reprezentacije? Pa ja mogu reći najprije sebe prokomentirati, moram priznati da je meni malo čudno, ja sam sa jednog svakodnevnog rada i susreta sa igračima
došao ovako na jedan mjesečni rad, ja to tako zovem, lagana mirovina i moram reći da to za mene dosta jedan veliki šok, to je jedan sasvim drugačiji način rada. Sačekujete igrači koji dolaze iz drugih klubova, niste imali tijekom tjedna, tokom mjeseca, niste imali kontakt s njima, niste mogli utjecati na njihovu konkretnu formu i što uspijete ta 2-3 dana, to je to, uglavnom se to odnosi na jedan taktički plan. Ostali dečki u stožeru, meni je uvijek drago da mi smo uvijek održavali nekakve kontakte, vežu na prekrasne uspomene iz kraja 90. godina, igrali smo skupa za reprezentaciju i ono što je najbitnije, što ja stalno govorim svojim igračima kad ih treniram, da je dobro da se potrude da naprave nešto u svojoj karijeri da bi se kasnije imalo o čemu pričati. Ja sam sa ovim momcima napravio u svojoj karijeri reprezentativno, napravili smo dosta toga, imamo o čemu pričati i uvijek nam je drago i lijepo kad se susretnemo. Da. Možemo li večeras, možete li vi obećati da ćemo gledati Hrvatsku u Brazilu? To svaki zajednik hrvatski bi obožavao s obzirom da to zemlje. To je, baš smo u pripremi emisije, pričao sam sa Danielom, uvijek je nezgodno pričati tako kad si trener. Kad si trener, onda moraš govoriti pozitivno, moraš govoriti da ćeš pobijediti, da ćeš ići, to će ostati pri tome. Ićemo na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Evo, dok se vi malo pripremite da se mi prebacimo na jednu drugu temu, vaš bivši, ali i uvijek vaš klub Dinamo, očekuje ga sutra utakmica protiv Porta. Čovjek Danijele koji je igrao i u Portu i u Benfici je Tomo Šokota, pa evo on će lagano ponovno najaviti tu utakmicu, a onda ćemo čuti što o njoj kaže Kruno Jurčić. Mislim da je Porto u ovom trenutku sigurno kvalitetnija ekipa. Mislim da će doći ovdje pobijediti. Ta 3 boda će biti važna za otvaranje skupine i otvaranje Lige prvaka. Dinamo ima neku svoju šansu normalno, ali kažem, sigurno da je kvaliteta na strani Porta koji svake godine igra tu Ligu prvaka, ima iskustvo, ima sigurno i neko ime koji će sigurno da su zaštićeni. Tako da vjerujem da Dinamo baš nema neke velike šanse. Je li Dinamo ipak naučio nešto nakon one škole koja je bila dosta gruba prošle sezone, nakon što su svi bili sretni što je Kruno Jurčić odveo Dinamo u Ligu prvaka, međutim tamo 0 bodova i katastrofalna gol razlika nakon solidnog poraza od Reala u prvom kolu, sve se nekako počelo raspadati. Je li Dinamo nešto naučio? Pa ne znam, mislim da Dinamo treba stvarati ekipu, da je nemoguće doći samo tako i ući u Ligu prvaka i napraviti neki rezultat ako ne stvaraš tu ekipu više godina. Dinamo prodaje igrači, mijenja ekipu stalno, radi dosta nekih stvari možda koji stvaraju tu neku lošu energiju, a jednostavno u Europi ne možeš uspjeti ako nisi pravi, ako nemaš dobru ekipu, ako nemaš tu pozitivnu energiju i navijače svih, to je nemoguće. Mi smo one godine kad smo igrali sa ono vrijeme Kroacijom, imali strašnu ekipu, imali smo podršku navijača, onda je to sve nekako lakše i nekako više moguće, tako da ja se nadam da će ove godine to biti puno bolje nego što je bilo prošle godine. Ja mislim da to neće biti neki veliki rezultat, mislim da će Porto to rutinski odraditi 1-0 ili oni uglavnom igraju to rutinski, taj je njihov sustav 4-3-3, važno će biti 3 boda i 2-1 ili 1-0 za Porto. Kruno, evo, čuli smo Tomu Šokotu u najavi utakmice Dinamo Porto. Jasno, ona utakmica vaša prošle godine u Ligi prvaka s Real Madridom bila je stvarno na krilima onog ulaska u to elitno natjecanje. Šteta za onih par šansi Ante Rukavine. Da ste tu osvojili bod, možda bi situacija bila malo drugačija. Pa ne bi situacija bila puno drugačija. Nešto više novaca bi bilo na kontu možda. Jedino to, ako ćemo gledati situaciju kroz to. Pa dobro, to je jedini period kad mi možemo biti, odnosno Dinamo kad može biti konkurentan ovim velikim evropskim klubovima je sad ovaj trenutak. Dakle, ove velike evropske ekipe tek hvataju svoju formu, oni su tek na početku. Moramo znati da većina ovih liga iz koje dolaze najbolji evropski klubovi nemaju zimskih priprema, dakle oni moraju izdržati negdje do 5. mjeseca. Dakle, oni su tek sad u stvaranju forme. Dinamo je sad već u laganom padu, Dinamo je morao svoju formu tempirati da bi prošao ove kvalifikacije, da bi uopće ušao u Ligu prvaka. I naravno da je ovo sad jedini trenutak kada se može eventualno otkrenuti kakav bod ili postići nekakav dobar rezultat, dobra izvedba. Ja bi možda ostao vjerodostojan i pričao ono što sam pričao dok sam bio trener Dinama. Velika je čast i zadovoljstvo da Dinamo uopće u Ligi prvaka. Biće dobrih izvedbi, bit će pokoji gol, bit će vjerojatno i pokoji bod, ali ne bih stavljao pred dečke ni pred trenera bilo kakve imperative, jer sad mogu reći jednu stvar koju nisam smio reći kad sam bio trener Dinama. Dinamo u Ligi prvaka nije konkurentan.
Da. Tu pretpostavljam naravno treba puno novaca, što ste isto tako jedno vrijeme izjavili, naravno bez milijuna teško je osnažiti momčad. Evo, jedan Porto prodao Hulka, dobio 55 milijuna eura, nije za sada kupio nikoga za te novce, ali ima strašni igrači s učionice. Što vi mislite, hoće li Dinamo uspjeti parirati tom Portu? Bit će to sutra čvrsta utakmica, neće to biti izražena neka velika premoć Porta. Kažem, Porto kupuje već godinama vrhunske igrače iz Južne Amerike i onda ih prodaje za velike novce. Sutra će se Dinamo je sad u jednom vrhuncu, možda svoje forme, možda u laganom padu jer je tako je vrijeme. Porto je na početku sezone, oni sve tek tempiraju svoju formu i sutra bi to mogla biti jedna tvrda, čvrsta utakmica i slažem se sa Tomom koji je rekao da takve ekipe dolaze odigrati rutinske utakmice i bojim se da će Dinamo sutra pružiti jedan jako dobar otpor, ali opet u nekakvoj rutini, da će dojam biti puno bolje od rezultata. Da. Dobro, nadamo se da ćemo barem taj bod otkinuti pa da bar bude nekog veselja i na tim domaćim utakmicama da budemo koliko toliko ravnopravni. Ostatak naše skupine Paris Saint-Germain, Dinamo Kijev. Pa sam gledao sa Paris Saint-Germain u ovoj njihovoj zadnjoj prvenstvenoj utakmici, dobili su 2-0, to isto jedna ekipa u stvaranju, doveli su puno novih igrača, imaju dosta povrijeđenih igrača. Trebaju jedno određeno vrijeme, ne postoji klub na svijetu koji može samo kupiti igrače pa da onda sutra bude dobra ekipa, treba stvoriti ekipu, treba stvoriti momčad. Malo sam bolje upućen u situaciju u Kijevu, tamo ima isto dosta problema, trener nije baš u najboljem položaju, jedva su ušli u Ligu prvaka, ne ostvaruju neke rezultate u domaćem prvenstvu, dosta je turbulentno kod njih i možda u takvom jednom okruženju Paris Saint-Germain ima veće šanse. Vjerujem da vas veseli Niko Kranjčar i njegove igre u posljednje vrijeme, pogotovo za klub. To je jako lijepo što je Niko se jako lijepo snašao, zabija golove što je jako bitno za njega, on igra jednu takvu ulogu, znači igra jednu prikrivenu špicu ili jednog isturenog veznog igrača i jako se lijepo nalazi u tim situacijama, posprema, dobio jednu rutinu, dobio jedno samopouzdanje, a to je osobina koja krasi tako, mogu slobodno reći, velike igrače i nadam se da će nastaviti tako. Da. Dinamo je, nažalost, odnosno ili kako, za neke legende je vrlo možda prerano ih je otpisao. Često se to medijima počelo povlačiti. Evo sad i najnoviji slučaj sa Jerkom Lekom i Nikolom Pokrivačem, sad iz jedne druge uloge u kojem opet nešto možete više reći nego onda kada ste bili direktan akter. Je li to dobro za klub i je li to dobra politika? Pa dobro, da bi se pričalo o takvim stvarima mora se znati puno više detalja. Ja moram priznati da se previše, od kad sam otišao sa klupe Dinama, ne informiram se previše o tim stvarima, nisam baš upoznat sa slučajem i ja bi volio ovako iz nekakve neutralne pozicije i kad se događaju takve stvari, događaju se u svim klubovima svijeta da se nekakvi igrači moraju u određenom trenutku otpisati, da se to ipak radi na jedan gospodski način. Da, puno je takvih primjera bilo od Balabana, Bišćana, Ladića, pa evo i Tomaš Ogota. To su ljudi koji su zadužili Dinamo, koji su odigrali puno utakmica za Dinamo, donijeli puno radosti Dinamovim navijačima i onda kad se odrastajemo takvih ljudi treba to biti sa jednim stilom. Da. Vi kad ste bili trener Dinama, sjećam se jedne rečenice kad ste rekli da vi nemate nikakav problem sa Samirom. Vi ste ga ipak držali koliko toliko u redu. Ja sam imao i još uvijek imam izvanredan odnos sa Samirom. Sve ono što se događalo sa Samirom, ja sam to jasno govorio šta se događa i opet ponavljam, Samiru treba pomoć. Samir je jedan izvanredan dečko koji je upao u jedan problem gdje mu treba na svaki način pomoć. A opet ću naglasiti, kažem, želim ostati vjerodostojan bez obzira da li sam na klupi Dinama ili više nisam. Samir je jedan fenomenalan igrač i to je ono oko čega se moramo bazirati, oko čime se moramo baviti. Moramo ga iskoristiti na svim nivoima i iskoristiti njegove vrijednosti. Hoćete li šapnuti Igoru da pozove Samirova reprezentaciju? Možda nam upravo on sad treba. Ja to stalno šapljem. Dobro, da kaže Igor. Pa Samir je u Igorovim razmišljanjima i samo je pitanje vremena kada će se naći u reprezentaciji Hrvatske. Nismo dotaknuli Radoševića, sad smo opet sa Dinama skočili na reprezentaciju. Jeste zadovoljni što je pokazao dečko u Belgiji? Pa ja volim mlade igrače i ja uvijek dajem takvim igračima punu podršku. Ovo je bilo stvarno vatreno krštenje za tako jednog mladog igrača u tako jednoj bitnoj utakmici. On je takav profil igrača koji će uvijek odraditi svoj posao, odradio ga je u Belgiji i ne treba tu više ništa previše dodavati, treba ga pustiti na miru da se on razvija u nogometnom smislu. Pamtite li vi možda svoju prvu utakmicu za reprezentaciju? Niste bili tako mladi kao Josip Radošević, ali... Da, mi smo išli na Kirin Cup u Japan, pa sam igrao tamo, to je bio prijateljski utakmice, pa je bilo kudikamo lakše.
Kruno, ono što sigurno još nas interesira je Hrvatska nogometna liga, da s time privedemo naš razgovor kraju. Rekli ste da nakon trenera Dinama teško je zapravo trenirati, onda i otići stepenicu nekako niže. Neke stvari su se dobro dogodile u hrvatskom nogometu, kao što je recimo Rijeka, dosta dobar Slaven Belupo, Istra također relativno stabilizirana, a u drugima nećemo. Pa dobro, to je nekakav prirodan proces i ja se slažem sa tim procesom. Onaj ko se uspije stabilizirati nek igra nogomet na vrhunskom nivou, onaj ko ne otpada. To je nekakva prirodna selekcija. Mogu reći da u zadnje vrijeme gledam dosta utakmice domaćeg prvenstva i bez obzira na sve te probleme i bez obzira na sve, prije svega te financijske, rekao bi, probleme mnogih klubova, moramo priznati, moramo reći, moramo s time biti zadovoljni da smo ipak jedna jako talentirana nacija. Uvijek se pojavljuju neki novi zanimljivi dečki i mi, jedna nacija koja ima relativno malu bazu, uvijek i uspijemo izbaciti neke nove ljude, neke nova imena koja popunjavaju naše velike klubove i koji popunjavaju našu reprezentaciju. Ja se nadam da će to trajati. Evo, naši idući gosti dolaze iz Hrvatskog nogometnog kluba Gorica. Vjerujete li da možda mogu oni u prvu ligu? Pa zašto ne? Mi se često dotaknemo te teme. Modrić, Orluka i Lovren su igrali za Inter i Zaprešiće. Da, apsolutno. Kruno, hvala lijepo na odvojenom vremenu. Vjerujem da idete sutra na utakmicu, ili? Svakako. Znači, bit ćete vatreni navijač Dinama da prvi bod nakon 2 godine pokuša osvojiti u Ligi prvaka. Pa to bi bilo lijepo. To bi bilo lijepo i zbog dečki, i zbog trenera, zbog ljudi iz upravnog stožera. Zaslužili su jednu nagradu, napravili su izuzetan rezultat. Čestitke im na tome, to sam zaboravio reći. I volio bi da ih se nagradi ili da sami sebe nagrade kojim bodom, golom ili jednom lijepom predstavom. Hvala Kruno puno što ste nam došli u emisiju i puno sreće dalje u radu reprezentacije. Mi se okrećemo, ostajemo na nogometu, ali okrećemo se drugoj ligi. Pričat ćemo danas o nogometnom klubu Gorica i ja pozdravljam dečki u studiju, riječ je o Borisu Bajti i Josipu Mikuliću. Dečki, dobro večer. Dobro večer. Evo, krenut ćemo sa Borisom, a zašto? Zato što je Boris zabio 2 gola u pobjedi Gorice u gostima. Pobjeda protiv koga u Kostreni? Pomorca, uvijek neugodno Pomorca. Pa eto, mene je krenulo, nisam dugo zabio gol, evo zabio sam 2. Da je bilo možda malo više koncentracije, mogao sam još koji, imao sam jednu izglednu šansu, nisam dobro reagirao, ali evo, zadovoljni smo, nismo tamo uzeli ni boda, kad god smo gostovali, uzeli smo sad sva 3, odigrali vrhunski i nadamo se da ćemo sad nastaviti dobar niz. Jer je potez, očito je potez trenera Damira Milinovića da te zapravo prebaci iz veze u napad urodio plodom. Odužio sam se sa 2 sjajna gola i eto matirao klub koji je lani, čini mi se, završio kao drugi u drugoj ligi. Je, oni su uvijek bili u vrhu i prije 2 godine kad smo mi bili prvaci, mislim da su bili drugi isto ili treći. Tako da je to klub uvijek koji se bori za vrh i želi osvojiti to prvo mjesto, pa dogodila se mala promjena u sastavu. Naš napadač Abramović nije mogao igrati jer je dobio temperaturu prije utakmice i šef je malo promijenio sustav i tako da smo zaigrali sa malo više igrača u vezi. Samo je mladi Ugrina bio naprijed, ali mi smo se priključivali i to je izgledalo vrlo dobro. Reći ću zamoliti da vidimo, evo upravo sad vidimo golove i šanse sa utakmice iz Kostrene. Ovo su prilike za domaće, koji su naravno imali isto šanse koji i vi, ali evo ja dok mi gledamo ove šanse i pobjedu Gorice u drugoj ligi, naravno pozdravit ću Josipa Mikulića. Josipe, prije svega dobro nam došao povratak u Hrvatsku nogometnu ligu, Hrvatsku zbilju i to ni manje više nego iz Čikaga. Pa je, da, imao sam jednu sezonu vani nakon Zagreba, vrlo uspješno mogu reći, bilo nam je lijepo, ali evo, neke prilike se nisu posložile kako sam planirao, tako da sam se vratio ovdje, ali nisam požalio. Evo ovdje čini mi se da će ovo biti pogodak, povukao si loptu, Boris odigrao na desnu stranu i onda povratna lopta nazad zapravo za tebe i pogodak, jako lijepo. Pa je, Jančetić odlično centrirao, ja sam utrčao ispred stopera i eto. Ali prije svega tamo si na odličnu izbaciju iz igre. Jesam, 2-3 sam prošao i dao njemu loptu, bila je jedna dobra akcija, ko na treningu, kako bi se reklo. Što uopće možemo očekivati od Gorice ove sezone? Damir Milinović nije tako dobro krenuo, međutim sada 2 pobjede za redom i prilika da možda sa junakom u subotu kod kuće dođete do 9. boda iz 3 utakmice. Pa nismo krenuli baš dobro, ali ja sam uvjeren da mi imamo ekipu sigurno za borbu za vrh. Eto, sad nam je došao
i Mikula i došao je i Grgurović i dosta je novih igrača bilo, trebalo je to sve ukomponirati sa nama starijima koji smo tu, ali ja mislim da je ova utakmica potvrda da smo mi stvarno jaki i da ćemo se iz utakmice u utakmicu dizati i mislim da će to svakim danom sve bolje izgledati i da sigurno možemo očekivati da ćemo i na ovoj jesenskoj polusezoni biti visoko gore. Ti nisi tako kratko u Gorici, već drugu ili treću sezonu? Ja sam tamo došao na posudbu iz Lokomotive i odmah smo osvojili 3. ligu. Sljedeću sezonu smo odmah osvojili 2. ligu i plasirali se u 1. ligu, ali zbog znanih nedaća i poteškoća koje su nas našle, izbacili su nas iz 1. lige, ne znam šta je s tim, to još na sudovima, nezasluženo i prošle sezone je bilo dosta teško, očekivali smo svi 1. tu ligu, na kraju smo opet igrali 2. Malo je to bio psihološki šok za sve nas, jer cijelu godinu se u biti odriceš i treniraš za nešto i onda ti to neko uzme. Tako da je prošla sezona bila dosta mučna i teška, ali evo, ova sezona mislim da će biti uspješna i da se vraćamo na opet pobjedama. Josipe, kako je u Gorici nakon Chicaga, jesi tamo možda Michaela Jordana upoznao? Nisam njega upoznao, to su me svi pitali, ali on je u svojim nekim poslovima, ali upoznao sam neke druge zvijezde, tako igrao sam, imao sam priliku igrati protiv Thierry Henrya, Davida Beckhama, Robbie Keana, tako da... Kako je to iskustvo? Pa nestvarno, mogu reći, prije par mjeseci gledaš na televiziji i to i onda jedanput igraš protiv njih, ali mogu reći da ljudi su na zemlji, neki imaju kako bi rekao, maštaju o tome kao oni su zvijezde, s visoka sve gledaju, ali bore se isto koji mi, daju sve od sebe, tako da... Ko te kontaktirao da baš iz Chicaga dođeš u Goricu? Je li to potez možda povukao predsjednik Nenad Črnko ili kako to ipak iz Amerike u HNL i to u 2. ligu? Pa spletom okolnosti, ja sam imao neke kontakte za van, ne konkretno za Izrael i u međuvremenu poznavajući njega i Abramovića smo dobri prijatelji, oni su me zvali kao da s njima treniram, da se pripremam dok to ne bude i došao sam na trening, malo s njima se priključio da održavam kondiciju i kako mi se to nije ostvarilo, predsjednik, to jest na inzistiranje trenera Damira Milinovića, upitao me da bi im htio ostati pomoć. Ostao sam, prihvatio tu i nadam se da će mi biti od pomoći da ćemo se svi skupa na kraju veseliti. Ja nisam znao da znaš Romana Abramovića. Mislim, šalimo se, naravno, riječ je o Domagoj Abramovića, koji nije krenuo sada u ovoj utakmici u Kostremi protiv Pomorca, ali evo, krenuo neko drugi i zabio 2 gola. Što ti očekuješ ove sezone od Gorice, već smo čuli, međutim, tebi je pretpostavljeno jako dobro u Gorici, s obzirom da si tamo već 3 godine, zadovoljan si? Pa je, zadovoljan sam, ljudi su korektni, ja se nastojim odužiti, ali nastojat ću igrati sve bolje, da što boljim igrama da bi skrenuo pozornost na sebe i daj Bože i da odem negdje dalje. Ali cilj je da Gorica uđe u 1. ligu i volio bi s njima stvarno odigrati 1. ligu. Josipe, tebe pretpostavljam mnogi pamte i po tome da si dosta dugo igrao u Zagrebu, nešto kratko u Dinamu, a bio si i na posudbi u Croatia Sesvete. Sada si u Gorici, možeš se možda malo vratiti u taj dio kad si igrao u Dinamu i u Zagrebu? Pa u Dinamu sam bio kao dijete, prošao sam njihovu školu, izlazni junior posuđen Sesvetama, igrao 2. ligu godinu dana, nakon toga vraćan u Dinamo s prvom ekipom, proveo onu nestvarnu sezonu Lige za opstanak i nažalost nisam debitirao, ali trenirao sam s njima i onda nakon toga je uslijedio epizoda Zagreba 5 godina i mogu reći da mi je bilo lijepo, to je da nije bilo njih, ko zna gdje bi bio, ne znam, dali su mi priliku za afirmirati svoje ime i odigrao sam, kažem, tih 5 sezona tamo, otišao u Chicago i evo me opet nazad. Kakav je Damir Milinović trener, čovjek koji je bio stoper u svojoj karijeri, ali evo pokazuje da zna naučiti momčadi da zabijaju golove. Pa da, znam, sa trenerom sam, sa šefom, kako mi kažemo, kod dijete sam ga gledao, ja sam trenirao s njim, dijelio slačionicu, sad mi je šef, imam pozitivna iskustva i nadam se da će ostati tako do kraja. Ćemo biti zadovoljan s nama, kao što smo mi s njim. Bori se ne tako davno, igrao si u Hrvatskom Dragovoljcu, to je jedan klub koji je također s vama u 2. Hrvatskoj nogometnoj ligi. Kakvi su oni po tebi, koliko ih pratiš? Pa pratim ih, to je moj matični klub i oni imaju mjesto u mom srcu. Pa
nema baš puno igrača s kojim sam ja tamo igrao, ali pratim ih i oni su uvijek dobri. Uvijek najavljuju borbu za vrh, pa ćemo vidjeti, sad su u zadnje kolo su i pobjedili u gostima, krenuli su dobro. Nadam se da želim što bolju sezonu, ali nadam se da će biti ispred Gorice. Kakav je junak koji dolazi u subotu? Pa to pitanje ćete morati njemu postaviti, ali ja sam... Evo, onda ćemo na Borisa. Čini mi se da im brani Runja, je li to Vedran Runja? To je brat. Aha. To je brat Zlatko, a mi smo neko isto u Hajduku brani. Pa junak je ona jedna tipična dalmatinska ekipa koja igra tvrdo, ali mislim ako ćemo mi biti pravi i izgleda kako smo izgledali protiv Pomorca, da tu ne bi trebalo biti problema i nadam se našoj pobjedi da ćemo, kako ste vi rekli, nakon ovo potvrditi ove bodove iz Kostrene. Nakon što riješite junake, nadam se sa 3 boda, slijede dalmatinska turneja, čini mi se Šibenik i Solin ili tako nešto. Istina. Sad u srijedu imamo još kup protiv Mraclina i onda prije Šibenika igramo protiv Intera Hrvatski kup. To će biti vrlo bitna utakmica. Da. Inter, jedan od pomoćni trener Stipe Brnas, dobra momčad, prvoligaši? Pa je, prvoligaši, uvijek je to za nas u drugoj ligi iskušenje, ideš daš sve od sebe skrenuti pozornost, ali mi se nikog ne bojimo, zadovoljni smo kako radimo i mi smo uvjereni da možemo tu nešto napraviti. Tako da mi idemo na pobjedu protiv svakoga, protiv kogod igramo, ali prvo imamo u srijedu ovaj kup pa junaka, onda ćemo razmišljati o Interu. Kakav je cilj Gorice, jer to borba za prvu ligu? Pa je, sigurno da i uprava kluba ne bi dovodila ovako kvalitetna pojačanja kao što su doveli. Sigurno da mi igrači svi maštamo u prvoj ligi, daćemo sve od sebe i nadam se da će nas uprava dobro pratiti i da ćemo svi zajedno još jednom postići taj cilj, jer to je da osvojimo to prvo mjesto. Dečki, hvala vam puno što ste došli u našu emisiju Sportsku spiku. Nadam se da ćete nastaviti uspješan niz. Evo, 9 bodova iz 3 utakmice, pred vama je junak. Vi budete junaci i pobjedite junak iz Sinja. Mi se vidimo u jednom drugoj priliku. Hvala lijepo. Prije su to i Osip Mikulić i Boris Bajto. Nakon videa tjedna koji je također vezan uz nogomet, vratit će se i Daniel. Imaš ti majicu od Gorice? Ne. Nemaš? Ne. Ne, ali rado bi uzeo ako neko ne uzme. Poziv, nemoj uzeti majicu. Halo? Halo? Ko je s nama? Mario iz Zagreba. Mario, lijepi pozdrav. Ponedjeljka sam tražio na onoj bivšoj stanici, ali vi ste prešli na... Eto, vidite kako to ide, jel? Sad znate di smo, jel? Transfer sezone vam je to, gospodine. Vi ste počinjali tu na... Da, pa jesmo. OTV, evo. Da. Odlično, jer pratite Goricu? Evo, da pitam jedno pitanje za Daniela, recimo, šta misli sutra u utakmici protiv Portova? Ja vjerujem da će biti 1-1, evo. A vaš kolega, recimo? Ja mislim da će biti onako kako je rekao Tomaš Okota, 0-1 za Porto. Ja sam pesimist, moram biti tako, iako sam Dinamovac. Ja sam isto vam pravim pesimista, mislim Dinamo je premućen kao vas, ali strana liga, to je nešto sasvim drugo. Da. A šta se može? Čak bih rekao da vam pravelim da su ove godine klubovi možda čak i jači nego prošle godine. Da, pa vidit ćemo. Neugodna skupina, apsolutno. Vi ćete naravno zaslužiti sa svoju majicu, ostavite podatke u režiji, gledajte nas i idući ponedjeljak, nemojte tražiti po stanicama, tu smo na TV Jabuci. Da. Što bi rekli još Tomo od prošlog tjedna što se najinteresantnije dogodilo? Ja znam da ćeš ti sad prebaciti lopticu meni, ne? Ja sam Tomo Šoko, tako da Tomo, ali gledaj, paša Tomo. Danči nije problem, da možemo mi to. Pitao si me vezano za?
Pa za uspjehe naših sportaša od prošlog tjedna, ih znaš nabrojati? Da, ih ja nabrojim. To je neki kviz, a ću ja recimo da kviz, da. Pa koji bi bio uspjeh? Prije svega Dona Vekić. Dobro. Ja mi sjajna tenisačica koja je zaustavljena u finalu VTA turnira i si ti očekivao to da uopće može doći do finala s obzirom da si ti stvarno nisam, s obzirom da je djevojka ima svega 16 godina, ali dobro, ja vjerujem da to neće biti samo jedna lasta koja čini proljeće, da će ona i dalje nastaviti u tom ritmu, jer neki put kod tenisačica to zna biti vrlo strmoglavi uspon, pa još strmoglavi pad, ali vjerujem da kod one to takav neće biti slučaj. Sad ti mi ne reći šta je još bilo prošli tjedan? Pa bila je spektakularna utakmica u Pulskoj areni, hokejaši Medveščaka igrali svi protiv Union Olimpije, čini mi se Red Bulla, ako se ne varam. Vijena Capitalsa, da, Vijenu su dobili, ove su izgubili. Ponovno veslači su osvojili hrpu medalja na Europskom prvenstvu. Ovog puta dvojac na pariće i to braća Sinković, čestitamo im ovoga puta, gledam koja je kamera, ne prati ova kamera, dobro. I čini mi se da čak i djevojke su isto osvojile medalje. Da. Evo, sve si rekao, ne znam šta. Pita si Krunu da li se on sjeća njegove prve utakmice. Ti sjećaš što si radio prije godinu dana? Da se sjećam da li sam šta si radio prije godinu dana? Prije godinu dana? Da. Sjećam se, da. Dobro, i kako se sjećaš nakon godinu dana? Sjećam se sjajno. Dobro, evo, drago mi. To si sad htio nešto reći, ćeš reći našim gledateljima? Pa da, zapravo čestitam ti godišnjicu, draga. Hvala ti, Danja. Hvala, evo, to je bilo spontano, nevjerojatno. Jesmo mi pri kraju emisije, na kraju emisije ili šta ćemo? Jer mi znamo šta ćemo imati, možda idući tjedan ili ćemo to ostaviti našim mislim da to moramo staviti kao tajnu našim gledateljima, kao i uvijek će biti interesantno, ne? Da. U svakom slučaju na našoj Facebook stranici možete pratiti zbivanja, bit će tamo i video isječci što se događalo danas u ovoj emisiji, a pretpostavljam da ćemo idući tjedan imati između ostalih opet jednog nogometnog gosta, nećemo otkriti koga, ali već imamo nekoga u planu naravno. Vi se možete na toj Facebook stranici naravno i javljati, možete nam pisati koga bi željeli da ugostimo, možete nam pisati i pitanja za tog gosta, a možete i sami tog gosta intervjuirati. Evo. Šta još? Mogu sve? Sve mogu, da. Mogu i nagrade dobiti još za to. I nagrade mogu dobiti, evo, sasvim sigurno. Tomislave, Danijele, Tomislave. To je sve, ništa. Idemo sad lagano do Zdenke da nam skine ovu šminku. Hvala vam što ste bili večeras s nama. Dakle, 20 sati, 5 minuta i idući ponedjeljak mi smo opet tu. Hvala vam na pažnji. Doviđenja, vidimo se. Da, lijepi pozdrav, ostanite dalje uz program TV Jabuke, slijedi 2 u 9.